Республиканцы хулынчи кындыр хевеляныш районинче вырначна адал стадиона юзасыш палартнынчин чилай маларах пулса бырать. Строительсем объекта хычанту забатерми балардаща. Тада Шубашкарды чи авалхи спорт комплексе млещенельсе кабырланя. Оксана Верликова каласагдардать. Юзаса шинетне Волга стадион тенже шаянчи спорт комплексы булсатамалла. Онда волейбол, баскетбол, теннис, мини-футбол дадайты спорт тезембе омортуземер термели иге зал, шиденизем вали ширин метрлы тада ачасем вали уйрым бассейнзем тренажерзен биши пилюме пуля. Бундвады биндват калметр ежинаган керменде пір харазах тоғыр спорт тезебе пилекшире яхын шин осталық недуптама булдаря. Проект пагилі жерлен кунда шавын бегех футбол ойы чупмалы шулзем дада тора энчи катток пулмала. Объекта шидес шухира штабы хинче бишлемелле. Паянхи гунаш тенес агрон 5% туна. Шавнамай стадиона шулдалық маларах худая расташанма булать. Шагында строительзен тюбе бызык. Паларты республика пуштыге Олег Николаев. Иге бинде жирими шулда пиди хастарын демеленде шаг стадиона шенерен тавасезе нумай выгудымыр. Кунда инде Россия Федерациян пачалых думин депутат Жантуй Геннадьевич Аксаковта биримбе бирле пиди хастар ишлери шамбада шагыже пужарма ширим бирими шулда жарма бушларымыр. Бирене ширим биреме, ширим икими, ширим вишими, ширим дватыми шулда, ширим биликими жекаберде вишен мелече. Анжақта строительзен пиди хастары шени бирги, пиди тырыша шлени бирги, бирен шагеш кажалах шулдалак вишне питме булдары. Ку пиди савандарга не была. Чеваш енре кажалтада темеше пілдерішлі спортлаптыге худаяма хадырленеші. Урабалы елдербе ярынмалы шулдада адыл херинчи фристайл комплексе. Республика правительстве умінжелара тада анлырақ проектсем. Лешене вғытрагнамар, пағагнамар, тада терлейен лешене дизайн мелезембе хитрелінзе візене пиде лайық латса тузабыны тадақта савандарат падлақ шағында шинзене пиде қытлы бұлат мажут паспортпа да тудусы бұлмада шағында келзе қанма да мажут павзене пиде қытлы бұлат. Унзыр бұшне калас бұладенде Россия Федерации правительстве шағынбек хывыр тада паға ешлеген регионзене паян самаяқта нумарақ пуса бұма тұрышнейде көрінза бұра чамба Шагымбек лайық ішлене бире малалада шене объектсене пужарма май бары дезе энензе дарабы. Шинелзе кабырланы спорт комплексіне худаярзан онда регион шайынчы жешмар, тенже шайынчы мұртызыне терме май бөлі. Чеваш енгілар Вали Оксана Верликова, Татьяна Иванова, Вадим Владимиров.